Wega sana nkethi chiarukiri kuma kioni kuya kio mutegeri wa Meru TV na mbitikiri nkuwate weni akirindeto chia Meru TV rukiri ni wambeta muthoni wa kirabana rukiri nontuku ya Jumatano tariki 29 chia mweri wa 10 mwakeno yu turi wa 2025 ndina wirigiro abatu nwethirite wina rukiri rurwe na kurukiri rutharime tuthiaterekire mitandao yetu yo kinyende Facebook na kinya YouTube kenda kugwata ndeto ina inyingi na mantu kathomba yari yakumba kwithira ikarika kaunti-ini yetu ya Meru ome ya kaunti ya Meru na kinya nthiguru-ini yetu yonthe ya Kenya na nkurukito chukiri nkatho no tukinya bwitana mbere no tuthiatiro kulukira mutandao ya Pang na kinya Signet Meru TV kenda kumenya mantu nkurukito kiambiriria ndeto atia Meru TV rukiri ni atinende musiasa wije South Menti achimirite na kumeneria nene mbunge wa gicigo mbunge ki Daktari Shadrack Mwiti arauete nende ethira atiomba kwithira kiumire na kunenkera akariba rutere rumbecha ira chiombere kwithira chike yanwa ni Professor Kithure Kindiki urone munini wa rais nthiguru-ini ya Kenya kaitene kara kwari na muchemane kiria kari kaitene ukau wete Shadrack Mwiti imutongeria muchiendi na iketumikinya ombete kwithira kikira na mbecha ichiombere kwithira chikinenkanirwa chia kariba South Menti riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe Gataura Medianga wari MCA na kansela kuma wandi ya Mitungo kiri gicigo mbunge ga South Menti na umirite na kuga ntuko mugwanja chiathira Daktari Shadrack Mwiti atinenkanirite mbecha kiri ikundi na choche itikagita ka empowerment ya Professor Kithure Kindiki kiri gicigo mbunge giki akethira gita koti na kuthitanga mujumbe wa gicigo mbunge giki Daktari Mwiti ndiraejanire ntuko mugwanja mbeca ciethirwe korwo bate ingeta koti ninkathitanga Shadrack Mwiti augite bubu ntuko inka yake nyuma ya biashara kuma nkubu kumira na kuga batona mbeca iu kwitiga to kwa mwanga mandi tariki 3 watho tathija mantu umira TV ne kana wajana mbeca iu batu kathia maandamano mende ne South Menti na ingwete kinyango kama kaijo tukweta mwanga tariki 3 ethwa mbeca iu itionora umeya bati no atia no mwanga tariki 2 ethwa gutweza mbeca cietire na antu bothe bamenye untonto batina batirite utumuntu orumage into bangi bana otuko eka matho banite wakine tariki 3 atitwirite atitwite na mbeca cietire iwanwe umera weje TV ne wira nto bagwe South Menti obere mbeca kayo itio tetugatweregete kintu gitukuonekana bakero ruju nara Gataura kuga mujumbe uju gagutumira inya yawe nandi kuinyiria nkya kiri gicigo mbunge giki na kuru mwembe ne winyiritie nkya ibo mwene bwe dikeria ba mwene nde kuru bagatindwa nkubu baterete kende kya ne mbeca mtu eteke mbangi kendeja kuria machiara ya mbeca iu mbeca cia ni tariki 27 na naru tariki 27 wo utenke akuinyeria to ura batere ugire gwakara akageria kuringaringa nara kore korugo nkurukina kuga mujumbe ujo na remingo yawe ire athuriro ja mujumbe na kuga kinyamira ndie mikai ethirite akigwatania ya mujumbe ujo niriringite iga nyuma ya kugeria kumugwata na thimo ende ethira ati kumijukia nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Ibeya mno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tuboriboti una njira endiku tugitana mbere na ndeto atia Meru TV rukiri ni atinende musiasa wije Kenya ya Edwin Kiongozi achiumirite na kumba kwithira gitangasa murwa moyo wawe ywa siasa rawete nende akumarua kethira kiwata mbarunga bana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ethingiana umenye Kiongozi arare akimenerio tongerewa Mutumantu Ethingia nonto arari mugwati mbaru Kiongozi arare akimenerio tongerewa Mutumantu Ethingia nonto arari mugwati mbaru wangavana wari kuo kabere wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nende nonekene Kawira Mwangaza nonto kinyabo miario irarombere kwithira akiarie ntuku inkai ithiria akimuromba kinyawe anete ngiri ngavana wa Meru ne Mutumantu Ethingia no tiongeri boti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi.
Musiasa Edwin Kiongozi na uria urari mureganio munene wa utongoria bwa ngavana wa Meru Mutuma Ntoithingia nonekete kuringa bautani ya gisiasa riu agitumiria kuigika na kugwata mbaru utongoria bwa ngavana Mutuma na thirikari yawe. Gavana Mutuma Ntoithingia itumwe kanya aitire a Meru ngugi nethira kwi muntu utongoria bu miaka iji ikuthira iri aja bwina matatizo ibo Mutuma no nturi mathina jaria ngavana uria watigire maingi muno mathina jaria ngavana Mutuma akugeria solve thai na uchokaniria Meru na kuoria Meru imathina maingi muno na uciomia no ntu kuona each and every day na uciomia kuwa kuthithia kuringana na Kiongozi na ategerete na kuthoja utongoria bwa Mutuma gwa kagita kiburingithana na bwa wari ngavana Kawira Mwangaza na eja kuona mwanya jwa Kawira na Mutuma ija utuko na muthenya akigweta Kawira ja mutongoria wari muciendi na ndia nkorombe na heshima gavana former governor thiorunga memorandi na jumo tiga thiorunga memorandi na jumo juri othithitie juri uringirwe mbicho no ntwambio twira ambassador ni wekirite anga cha milioni na anga barabara mbechi ng'anona anga mibira tutikwenda interview na inobwa boruga na yabo kalea ndienda wetorunga meki murandi jumwe thoko twire thoko era wakirera thira wambiritie nthi ucoke twire barabara apart from ira ciekiro ni MCAs ira ciabati kuthithwa na One Fund utwire barabara kumania nagwe uri ngavana ya thithirwe uriku na arua nkuona ugikathiria cibitari ukiuga cibitari uri nenei uri thongi kwa ugo no kumba gwaka cibitari eku indi we ngavana utomba gwaka cibitari egwito mwananchi ekundwa ndawa kinyira ciari ku utathirikiria kwa urithira we mwekuru kumenya ngugi ka mutongerio kumenya ngugi uri ambiria cibitari no emwe ndene igembe tikania kana imenti kuma foundation kuma anthe kanyua ndawa kana thoko twagukira na ndi no ntwari muciendi na gintu kirio karitie muno ni ntobi yaku na ntobenu kankwire mama karanje no goketiga depression no tinda atumemene na TV ne gwinsight Mumeru Ameru na ndito kubali ni bathame kiro tongeria bwaku bwochienda bathingate ngavana Mutuma Ntoithingia no ntungavana Mutuma Ntoithingia nombite kureta kugwatania antu na kureta thiri ni miario gwetwe mbaru ni ndani mutugi uria kinyawe ari muthingatio munene wa Kawira Mwangaza akirita mukana kiria Ameru iguru ria gwitikia na kuritaniria ngugi na Kawira kiria ciaca cia mwaka jwa 2027 muntu ombe urokagia interest kana uromba kwithwa na ethugani ura kuigika Kawira na muigike at your own risk or at your own or her whole risk niki Kawira Mwangaza te muntu mwega Kawira Mwangaza interest ciawe iwe atetheke muntu awatetheke na wakare bwega no kuona te muntu inyomwe ura wari thirikari ne Kawira te muntu te MCA te wananchi gote muntu inyomwe oguneka lakini no kuona thai Kawira Mwangaza cibitari ira gwakirite aja kinoru akite nyombe nkokie ngoroba ithano cibitari agwakira cibitari uti cibitari kuoneka Meru na cibitari yari kuthangikia aiti ngui bonde ba Meru na banki ire eko ire wau kinoru banki no yari kuthangikia aiti ngui bonde ba Meru Mutuma atekathuki Mutuma ou twatumiro turi bare ba support Kawira no ngavana wetu Meru owe kuthai atumirwe kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi Iboya muno mutugi wa Kiambi no ntuboriboti una njira endi ku ndarache ya riri wandine ya chia kariga ndene ya gicigo mbunge kia Tharaka kana kaunti ya Tharaka ni dinende akariba rutere rubachumirite na utarire thina gathomba ire bethirite bekulukira no ntubo kwithira ndaracha ine itwikite na kinya ite komba kwithira kiari no bwane ndi bawite kaitene kambura ndaracha ite umba kwithira kulukira buna kaitene kambura twitite nende abeno bwana tubate kumenya ina bakomba kwithira abagite na kinya nabo bara bakweria pierio bya kuthire chukuru bate kumenya na tabakomba kwithira bagita kweria no ndaracha ite komba kwithira ikulukirika na ikeitene kambura twitite riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna.
Gagatharaka batwere Kenyamara kwa gibanda cha muroni wa reria anto kathumba bakorera muroni ujo wa mona na bagaga keringoro kega kagita karaba dieta machukuru Bishop Nicholas Mwathi na thirite Kenyamara gikara rikite wa kandaga cheno karibagiti wana nkena wa mona nkatho inene yongenete muno nuntu wandaga cheno na menga siste na mbujia ndethira ndaga cha ikuthondeko Pastor Mwathi na nkwigwa nkenete muno ntu antikiumba kuringariria bora kinya magoro mainainaga itonete wera na ni onde mukuru wogu nkuruta cia kugura chumbe ogo na kinya ichonda ririre kana mbeca cia kigeri gukurukira ndaga chani ino igwa kunmwathi indaga changu thondeka na Nicholas Mwathi magututethia kiandikite antu bairi abonde na itukuruthira finishing yemunde turikiria pe agakari bagare na baramono na tomeri bandaga cheno ibogete ana batide na kaire muno bara bakurutha kigerio kia muthia wa mwanka kwetha riri ingwitigia thaino nuntu ndaga sai kurutha finishing kurukira igerio thaino na mbura kaura thaino ntikuona burankarire mukuringa mberi twai na kimako mono tukiona atakari toba takigeria kurugia karibaba bagejogia nkatho cha mwanya na bakiwa bakamwatira ni kendo bagutetheria kariba cha kariga rero neo itwandikite ino ndagacha na ngai atethirie ndu turete promise ine twakirwa ndagacha lakini Bishop Mwathi negirwe kiriro getu naito mucokira nkatho mwato kiugaga ukaigwa twe wigwa nginya twena thina kuringa thino bikibiki taringaga twararagia bikibiki na araba mutonga primary lakini thino kurugia thino bikibiki kaya na nkari ko kuringa ino eringa ndagacha tukibwaga muno nuntu bogwa turuthire ingwitigia 2027 kura cionthe tukamwa kumagejiga mungagatharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Nick Mburugo ura wari MC ukabera atumirite na kuoneka akimeneria nene ura wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na ntuba miario ira mbere kwithira KIA TV nemwe ya Kimeru akiwa nende ine miario ya Irumi na ne miario ya Wagi Nthonyi ukimenya Nick Mburugo arari mugwati mbaru munene wa Kawira Mwangaza ndi na rwambite na kuwawe kwamba kwithira kigwata mbaru thirikari kuya ngavana Mutuma Ntwethinge riboti ya mwandiki tu wa Ndeto MC Mwitonga uria wari MCA ndene ya Nkwene Nick Mburugo nombita kwithirwa agitamburukia ugambi bwawe na kiumbaga kwithirwa agicokeria uria wari gavana wa ukabere kumwira neja na giteo neja na heshima ni untu igitene riri ni gavana uria okaririte giti ubwite kwegwa kanya nikenda komba gutongeria Nick Mburugo former councillor, former MC Nkwene Ward, ndongiankia area meario ire kwarua nera mono governor Kawira Mwangaza former governor wa Meru araritie ndienda mbere magucokeria former governor Kawira mwira thaiji urokaririte giti imutuma Ntwethingia na atonyere gitine and deputy owe na munene erio kara kumwathikira kana okaraga kuthigata sheria agaita rucio rwawe rute choka gwa rutetemete achuete gite na inkaririte tamuinya lakini tamuijere ntekaririte gite na tamuijere urenko heshima imweshimiwa ora okaririte gite gyankwene ogweto mweshimiwa Makasi na nwempete heshima kethira oni nkomba kwathikira MC ora okaririte gite na oni Reverend na ntakarira mathabau Clement Jagite kia gavana mweshimiwa Nick nombita kwithirwa akiariria nauga uria Meru ire mari athatu gutimo batomba kwithirwa bagwete na gita riri ni gita ria igembe gite kia gavana roterwa imenti itu ajokeria kiena kiraito murungie kia gavana roterwa tigania ikiajokerwe imunya gavana nande zaiji nusu eroterero egembe na meanke aje athira era nusu egembe batetha bo complete meanka yawe 5 kwa uno Mwangaza chokerie governor Mutuma Ntwethingia atwitere nusu ewe nge nongera uange kenda bathiria tam totomba kwerwa